بسم الله الرحمن الرحيم. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala aytat: La zulmal yevm, innallaha sari'ul hisab. Kıyamet kayımda hiç kanday zulumduk bolboyt. Zulum çekkenler zulumduğun öç alınat. Çındığında Allah esep kısaptı tez kılıuçu. Uşul kıyamet uşunçalı korkunuştu bolgonduktan bir dağı perişte dağı, jakınкы paygambar dağı, şehit dağı bardığı teң ойлоп kalышат eken, ушундай катуу kıyamattan men aman kalbay kalam okşoyt deyт eken. Muaz bin Jabal radıyallahu anhudan rivayet kelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: La tazulu qadama abdin hatta yusala an arba'in. Kıyamatta bardığız teң tizilip durgan kestem adam balası 4 surogo жооп бермейинче bir kadam жылганга уруксат эмес. Birincisi an umrihi fima afnahu. Ömürüңdү kандай өткөрдүң деген суроо берет. Ар bir adamga Allah ömür beret. 20 жыл болобу, 30, 50, 60 жыл Allah ömür beret. Ömürüңdү kандай өткөр деген суроо болот. Ekинчisi wa an jasadihi fima ablahu. Deneң менен кандай иштерди жасагансың? Бирөөнү сөктүңбү, же бирөөгө жамандык кылдыңбы, бутуң менен жаман жака бастыңбы деген денең менен кандай иш жасадың дейт. Wa an ilmihi fima umila bihi. Алган илимиңе кандай бирөөлөргө жеткирип өзүң амал кылдың? Wa an maliki min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Жана байлыкты кайсыл жолдо таптың? Ушул топтогон байлыгыңды кандай сарптадың? Кандай жолдон таптың? Деген суроо болот экен. Урматтуу туугандар, ушул 4 сүрөгө жооп бермейинче бир дагы кадам жылганга уруксат болбойт.